Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye n'amakuru y'imyidagaduro agenda agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Nawe utarakora subscribe kuri AFRIMEDIA TV, reka tugusabe kuyikora maze nawe tujye tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi. Uyu munsi ku itariki 19 ukwezi kwa kabiri mu Rwanda hatangiye irushanwa ry'isiganwa ku magare rizwi nka Tour du Rwanda, irushanwa rimaze gukundwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bice bigiye bitandukanye bya hano ku isi. Rero uyu mukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda tubakiriye mu minsi 8 yo kuryoherwa n'isiganwa mpuzamahanga rizenguruka u Rwanda, Tour du Rwanda, rigiye gukinwa ku nshuro yayo ya 15. Etape ya mbere iri Kigali Golf Rwamagana ifite ibirometero bigera ku 115 n'ibice bitandatu, naho isaha yo guhaguruka yari saa 4, aho isaha yo gusoza yo iri hagati ya saa 5:59 na saa 7:7. Uko byifashe kugeza ubu ngubu, saa 5:10 Toby Perry wa EF Education wari mu bakinnyi bacitse abandi yamaze kugarurwa n'igikundi cyasizwe iminota 3:30 n'abakinnyi babiri bayoboye isiganwa. Yaciye amarenga kare, aho NSENGIMANA Jean Bosco mbere yo guhaguruka yabwiye umunyamakuru wa igiye ko yiteguye kwitwara neza. Yavuze ko yaciye amarenga kare, aho NSENGIMANA Jean Bosco mbere yo guhaguruka yabwiye umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe.com ko yiteguye kwitwara neza. Yavuze ko babonye imyiteguro ihagije kandi bafite intego yo gutwara Tour du Rwanda 2023. Naho isiganwa riri gukinwa n'abakinnyi 93. Umukinnyi wa Sadukil Step umwe yavuye mu isiganwa ku munota wa nyuma kubera uburwayi bwatumye adatangirana na bagenzi be. Ibi bibaye nyuma y'uko kuwa gatandatu ari bwo bwamenyekanye ko Algeria itakitabiriye Tour du Rwanda 2023. Ibi byaratumye amakipe 19 mu gihe yari 20 ku ikubitiro. Israel Premier Tech ya Chris Froome yazamye abakinnyi 4 saa 5 zuzuye ku kilometero cya 24. Molly Wellesley wa Bike Aid yafashwe n'abakinnyi bari mu gikundi. NSENGIMANA Jean Bosco yegukanye agasozi ka mbere. Uyu Munyarwanda NSENGIMANA Jean Bosco uzwi mu ikipe ya Team Rwanda yegukanye amanota y'agasozi ka mbere atangiwe Kibagabaga ku kilometero cya 20. Yakurikiwe na Foch mu gihe Perry yasigaye amasegonda 40. Saa 4:50 isiganwa riyobowe n'abakinnyi babiri, NSENGIMANA na Foch. Perry yasigaye kuko yagize ikibazo cy'igare. Naho saa 4:49 abasiganwa bari ikagugu ku kilometero cya 16. Molly wa Bike Aid yasizwe iminota 2 n'amasegonda 15 mu gihe igikundi cyasizwe iminota 4. Saa 4:44 abandi bakinnyi 3 bacomotse mu gikundi bakurikira 3 bayoboye isiganwa. Igikundi cyasizwe iminota 4. Naho saa 4:37 hamaze gukorwa ibirometero 10. Molly wa Bike Aid yasizwe umunota n'amasegonda 10 n'abakinnyi 3 bayoboye isiganwa barimo Umunyarwanda NSENGIMANA Jean Bosco. Saa 4:33 la Caps wa South Key Step niyatangiye isiganwa uyu munsi. Saa 4:32 hamaze gukorwa ibirometero 7. 3 bayoboye isiganwa basize igikundi iminota 2 n'amasegonda 20. Naho Molly wa Bike Aid ari hagati yabo n'igikundi. Naho saa 4:27 ku kilometero cya kabiri abakinnyi 3 bahisemo gusiga abandi ngo bayobore isigarwa. Abo nibo Foch, Bolt
na peri wa EF Education na NSENGIMANA wa Team Rwanda. Saa 4:23 isiganwa nibwo ryatangiye, abakinnyi bakiri kugendera mu gikundi bageze mu gatsata aho batangiye kubarirwa ibihe. Abakinnyi ntibaratangira kubarirwa ibihe, naho abasiganwa batangiye bagenda intera y'ibirometero 8.9 aho bavuye kuri Kigali Golf kugera mu gatsata aho batangiriye kubarirwa ibihe. Naho saa 4 zuzuye abasiganwa bahagurutse kuri Kigali Golf berekeza mu karere ka Rwamagana ahasorezwa etape ya mbere. Minisitiri wa siporo Munyagaju Mose na ambasaderi wa Israel mu Rwanda na Dr Don Adam nibo batangije Tour du Rwanda etape ya mbere. Turagenda tubagezaho byinshi biri kuvugwa muri Tour du Rwanda uko byifashe. Twebwe icyo tugusaba ni ugukora subscribe kugira ngo nawe utaza gucikwa, maze tujye tubana 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.